Ke amogetse ga butlwelwe utlwaletswe bobe ke thekiso ya diritibatsi e diragalang ntle le poifo. Re lelapa la gagwe le amegile ka ntlha ya fa mora wa gagwe wa dingwaga di le 23 a fetogile le kgoba la diritibatsi. Kgang ya di-drugs yang affecta cause my son o goga di-drugs and go tloga ka 2016 ke ntse ke lwantshana le this thing ya di-drugs ke sa grade 2 show ke ile police station makgetlo 9 times ke bula kgetsi ke sa tsele tlhogong. Baagi ba bega fa sepodisi se itse bagwebi ba diritibatsi mme se retelelwa ke go tsaya dikgato kgatlanong nabo. Dikgetsi di a bula gore ne gona batho ba rekisang di-drugs ba bontsi gore ne mo le go rekiswa di-drugs mme mara batho ba ile gore ba repotile gore ne ba rekisa di-drugs ba tsewa gompieno di a kry-o mo go bona ka moso a marung o bona motho ke o le gape o tswile ko strateng go diragetseng ka kgetsi go diragetseng ka drugs ko se ba itse. Sepodisi sa Northern Cape se eme ka gore se tsaya dikgato kgatlanong le bao ba fitlhelwang ba rekisa diritibatsi. There are continuous disruptive drug actions being conducted in the Pampierstad policing precinct. Arrests have been effected and alleged drug dealers are detained and brought before the court. After appearing in the local magistrate court, the suspects are released on bail or they pay a fine which is determined by the court and not SABC. With reference to allegations that members are colluding with drug dealers, the community is urged to contact the station commander regarding the involvement of such members and also to provide details which will be required to lodge investigations into these allegations. Baagi bano ba re ba na le poifo ya gore basha ba kgaolo eno ba ka iphitlhela ba sena bokamoso fa go sa tsewe dikgato tse di gagametseng kgatlhanong le bagwebi ba diritibatsi. Ba tshosetsa ka go itseela molao mo diatleng fa sepodisi se retelelwa.